Beka cho se beka ne se ne simetiye. Ye adwuma ye ne de nyamsuro nipa hontɔ na ye adwuma no. Eti yemfa bi nka on ye nkofa bi nso mam ye nyi bi nso mfa mfrim. Basa ne tie na. Alapa fa show team so nso be bi de aboa magana anya gina pen papa wa abrabom. Fa show team so nso be bibi eneden ama Ghana nya dimpa ama Ghana akonanim sa ban pani bi na bibi a enya sekire wo sika kire no sa wonwe bi nso na tinche na wonso yi ade bi be ha o man nka nkɔ ne mpuntu a emfere ne ka kire no we ni o man nkyekire we ni o man nka nkɔ o man fa pem ne ye de nyina tsi ye nyina yesre so enye ba akofo ko e jama ne ko se ba akofo na se obeti he te ne onya me nhwa o man ba jegu bededi akwasi esia asemi de kabre na edrusin because on the 15th of September ye nyina de ne kire Asante Mampong ne akopao enwuma kese a ye kruchire di afa the Asante Mampong akunya kese no eho enkanka the current occupant of the silver stool Dasibre Osebos ye otosumienu etie nyina magye nwoma ne nkenkan hu Asante Mampong abakosem die ti kware boy samale se kontonchi obu a ehie kuma ne nyina wo nwoma nim so the 15th of September ye nyina nhia e wa Asante Mampong anopa no du pepepe Mampong yin yimfie wo ne mu a beba na kwasi bi gyina mu tie na wo achichiri benche nyina emra ne emeboa kwen betimi afa so apagya Asante Mampong kro no alapa mi no de kuma aka de afa a police for omo welfare I know say your department or Ghana Police Service share the welfare of the police service but Louis have said I say mrebi ya baba ebi mpese me kasa manfo odom adwuma so ba mrebi ya baba ebi quick ma me show video yi hwe video yi edi me nka hwe wo de hwe video yi edi video na wo TV ne so no hwe ne di okay, nti near video near police near or directed traffic in Sutobrem and a police ni age them. So kudos to police officer, and I think my referee Udino. No send video ma me do Udin account, but fache me referee di ni kakra. Say many boss are mekai. Kudos why are there? Any other police officers sir? Most moboa nansen even in hectic situations like this moboa eye ma for modie se ne be ya Ghana be fa ntmapa e de fra e be sre director of human resources and ohwe the welfare of Ghana Police Service momrante bebre e kasa about raincoat ni adak ne o be yo madwuma o papa gina ensum se maka jo na me eneme nche ho but ye nyina ni wo how na ye te no but we jina nsumu say ye adwuma so na oni raincoat betimi abo ne ho ban kakra ha adwen ti abesre IGP no apamfo onu apamfo abesre mo we sisi bebre bia wo do bebre minim se be ke wo kai please ni bia na no na wo tike mo so ta gidigidi no o jina ma wo direct traffic. And it's also because most of our traffic lights no so nyadwuma. Most of the traffic lights na we krom na nyadwuma. And traffic lights are minimum dia. If you buy ye more timid ya high baby o kokko memle ye wo ya ye da ho ye traffic lights ye nyadwuma. Babro besa boso me se ko 9. Nyadwuma.
no de ko heavy do yi e traffic light ye wo ya ase ye be boso miensa boso menani anya adwuma and sometimes police needs to know sene ensuo sha se eto traffic ka wo gya ye betimi ede aba o de ahomete beginem adarete but akade yesu be pon ho ban so masebio onko fa yade onko to fie no so no ayede so ti be simple for ye hwede ntu one among yenye bi fanfa ho ye traffic light ye issue ye traffic light who ye na street light so number bi by ye street light levy uji uyisiji bill bia unu street light levy also ba mia wo do breta fan e yesu kabisi ti be simple for ye ti bin tretra de unsa da bia man my business as usual da bia sa let's do something. Who is in charge of our traffic light? Dear Juma ne pakro eye. Se be nko na akam top to now. Yentimi ensiesie. It's so sad. Something must be done. Okay, manya police. There's a Chief Inspector Edmond Mate. Ona na ojina nsuma na order traffic mo. Eni adwuma pa o ye. Ade yes kolebu stretch no. Oya de. Nyame nhyira. I'm sure near my paya oh yeah. Say a subrantama a twin echi. Ujem because I'm telling you, sir, lay no. Say Ujad be 5 minutes ka crabby and so to a year. Won't traffic a basic one. But I say please need you surma or that to Wembra. Who wants a traffic BNC? But Jan 5 minutes. Traffic basic one yard ketua. So Chief Inspector Mo any of my power yeah. You best say IGP na pamphone so raincoat name pebin from more. In police officers be brain so to say ya o mu kire person mu direction be ya how emakrom yes support to omo na yes so traffic light so adwuma na yes rem ada e ye de nko a na asienti ye traffic light entimi nya adwuma e de nko street light edum traffic light so edum me dey questions here ele pense mu etwaso sene makacho se di nkomo kese pani ba fia che papa in fact him say nyefia nkwa krasa him say na sene wa sha se ya o unity for the past be say 2-3 years ni dia somebody can live ground or call ya reason ye di Dr. Peter Boaba otokuno e na twe nkomo na no pay on pay service but still kai asemi edika